Manmanati gaminanyi Paulo do kiokado kedingto. Rakwa fatfatek ikanam na. No, amiensyo ikaryak nyo varino akmanyui kaktedo chinayam. Yinyo mansyendo ji manarli mapa cici atao. Tatunyo na rafatado akmanyui kaktedo chinai. Manwa, nyo jatingi yatana italamurong nanyi amatado to. O mapa cici su tao do karawan no makwa. No si nyo iya mapa cici su tao yam. Manwa, yinyurana rafat wo yik ta afari. Manwa, nyo jatingi tamu kapacici su tinsino makwa. Kakwakwa no nanga ni manngurana wo farido karawan. No akman sanga kaya no ikaryak nyoam manwa ipancinyo sirao ji manarli atawa mangi umrafat siya ti macimas naku akman sang. Manwa ya boter na jinyo wo yasaka mapatak atawa mangi umrafat so ikaryak dano akmati kaktedo cinai. Iki kung kamwa ya makalawat so da karatan no kaktenyo do tangay no ji ngano yung ji yeso ataw. O yung kadno nyo karatanam nyo kapachiro raot. Iki kung kamwa ya dia to dalpid so nakenakam. Nyo apiapien pawo kalpid nyo sira. So nyo ikakman sang so nakanakam do akmanyui kaktedo cinai. Manwa, nyo jatingo kajida macikau panno makwado italamurong na ni yamatado to no may raratan atawan. Yinyo nga lalasiyo katao-tao nyoan. Tao mapay rav-raver so tao na. Manarali so malasya iraralay. Mangrakraso ichata tao. Mangrakraso kengengino koyit. Manakaw, mangamkam, masaksakina kano, mandulat so ichata tao, akano, am gatsigat do tawa, tomoro, am wo akmarana siya nga tawam, yisira matsikaup do italamurong na ni yamatado tono makwa. Yamyan jinyo so, ni makmansusang no kakwa. Am kanyimfunas narana so raratan nyo ni yamatado to. Sunyurana ipati kunungan di amatado to kabnak narana ninyo abuso raratan do tangayin na. Do kapiyuanan nyo ni Yes Kristo panyisirnganta. Kano katalamurong na jinyo no seri na ni amatado to. Alamin su tawa mansino yabuko japay fari afare. Jala suryan. Am bakana to da mimino faria makarapado unonad. Suko pansyano yabo japay fari afaray. Jiko mamyapiano asaka fari ato mapilamlam suy jakan. Amyan su tawa mansino o kaniranam iurando falak. O cinamaw no falakam kanan. So jina alasinang. Ambagana to miyonong o yamay kadwaya. O cinamaw tam bagana pasagbian ng tao kataw-tao ta. Tao kararita ni amatado to. So ikano yung na ni amatado to mapayfayfa kandyatan. Si amatado to ni mapayfangun si Yesudo wasabna. So ichak manasang ni amatado to manguredo uyoyat na mapayfangun dyatan no makwa. Nyo dyatan nyo na kapungad no kataw-taw nyo ni Kristo? Manwa, apya kapasagbian ko so akmani kataw-taw ni Kristo? Ti maratu akman siyang. Nyo dyatan nyo karawat no makakaya mapasagbian so kataw-taw na do sumagbian na mapakes? O akman siya nga tawam, akmay may tofong sila do fagay. Ta manying do sisyoam? Ak may asyara na sirad so kataw-taw rarwa may tofong do fagay. Am o matikaw ti Yesuam, matsiluvoto
nakem na ji Yesuan. Amuriwo jinyo pasagbian Yesu kataw-taw nyuan. O makakadiya raratanan ji mapay karorat so kataw-taw. Amu mapasagbian so kataw-taw dam, pi karuratan dao kataw-taw da. Nyo jatingo nakayan jinyo no seri na ni yamatado to ni toro na jinyo. So ikabakan na inyo no kataw-taw nyo. Ta inyo ranam na ni pajati inyo no ralana ni Yesu. Amuriw arwarway nyo si amatado to no kataw-taw nyuan.